into uSinkulunkulu uyambona sithi into yakhe senjani ngiyo le mfana esikhulumisele yona le into yakhe imema ndondo ayihlali phasi kimi ngasi kuloko mzuzu wasinkulunkulu umbude ukuthi lapha kwente kanjani nalapha kwente ngasho ngenkusho ngambude ngaso uSinkulunkulu enziwa lethinte kwente kanjani nakhona wase ngahamba ngasabakhulumisa ngasenziwa lethinte wase ngaze ngabusalishe phasi ke lapho ngajikijela ngathi angiyophinza usingajikijela ngathi angisaboke ngisho bofa asemnabantu wabadlulisa enhlitweni yakho wasangizama ngibenzise nanyalo sobangezi lokho nabo nje banginyanyisa bathi then kimi nengisindisiwe ngiyakholwa ngoba nemosindisona bakholwa manenge bakholwa langakhweshi etimfene ntitakuzala angakhweshi emadlizeni solo uyena use akafanga uvethe esandla eboxini awokotela afuna Kristu yakho lonke malanga ngithome aseba ngimtshela konke lokho osose ngiyaxolisa mama ngaso bofuna aze uNkulunkulu angitshele into mne leyo udala usitende kakuphi ufuna ukuthi utshele nini angizokuthi ukuva ukuthini Kristu wase uNkulunkulu nawe soyavuma ke songamthandazela ngabeka sandla kuye ngathandaza sisengakedi la bese namthandazela wavuma wasenkosi ngiyaxolisa zibani labanye sebafa labantu bafa vele banginyanyisa ngimazonda asungulu bathethelele ngoba akukho lokusindiswa noma singathi sisindiswe kwani naku senemuntu umzonda uvuka into khuluma kabi nawu susunaye sokuthuka kuphendule mangama wabhekisetulu kude la siyakhona asenzawo sasinasithathandaza waphefumula kakhulu asibake ngiyabonga asenami ngiyamshiya ngiyahamba akusasa wenda lankozweni lakafika lapha athandazela abazalwane ngabona le ndlovu ehla wona wabona lama-undertakers eselehlisa ashwila le ibosi lishwila liya phasi ngabona nematshela abantu ngakhwesha ngamyekela ngakhwesha la uthi baba ngikwadini nokho awuzange sokungendelele ndlovu wathi ngiko ngithithi idolo nginike isikhathi ngoba ngiyamthatha lo wathi liqiniso sasinasi imfakazi ngakuthola sasinasifika sesiyomngcwabo abazalwane ekhaya bafakaza lokhu lakushinto uNkulunkulu usiyanikela uthembekele uyana senkozeni yakuhlanganyelwa khona bafikile basile sesiyomngcwabo bathi noma ngabe bemnemzalwane lo imali but yena nomzalwane lo anayo le mali angayi kovale bethe Good Friday noma imvuselelo basibeka ikhokha le mali anika lo mzalwane ahamba yabona somuntu bekade nandoda uNkulunkulu but angathethelele Lokho awukwalelwa kwaliwela lokho Jesu nekuthiwa wena awuthetheleswa uNkulunkulu umkhulumise lona uyamthanda manje utawufayele kule indzawo le Jose ngiyamthatha ngamthatha wakwenda leNkulunkulu ngaze ngamcela uNkulunkulu nami ngibona seba afuna kwendindvo la asibabonga mthatha sonke takwethuka wena batawuthuka wena bathi ufele nasonke miyeke lo ufele esibhedlela wasibona kulungile wahamba vele siphuma la basabanyakaye lapha ekhaya amakhoba amthandazele kanti nomuntu uzongitshela basilabanye ngathathwa imoto esibhedlela ngasinani akathathwa imoto esibhedlela ngoba ngangathi uthi liwashi lakhe seliphelile uNkulunkulu sokutshela nedwa singoba sobuyisene naye so bathethelele nabantu laba bafanga bathethelele abakhubile haleluya lelibito laKristu lisebenza ngebantu abanjalo usumhlabele bonke labanethemba lelinjalo bathi ihlambulula bathigeze balahle intona nemthwalo nawo konke lobacinzetelayo azasikhala mlihle ngale ngishiya kwethuna silungisana ekhaya siyabulo uyeka imnako yeka la mashuna elilokuthetha endleleni kuthi ungafike ebukhosini basekhaya esonto nakusiko la sikulibalisa khona
Fanele niyo batombona singisaye sona la 7 ngale ndvole. Mina ngifuna bangcwabana kahle la bagitsa bagitse ngisho baba dongole ntisho libhokisi sitawukwenda tabuyisa sokwenda. Sitawuhlabela vele. Noma bohlaba noma ngakusekho. Wokuhlabelela baye bakhona. Batuvayele ngalawo. Laba senza uyaNkulunkulu. Lenza bayedlula ekuthenini uNkulunkulu. Simthanda simethemba sathi nguyolo sinisabo. Lenza bayethethelela. Nekumnaka lomunye umuntu. Hallelujah. Hallelujah. Encwadini yaJohane noma singayifunda kunale Johane wokuqala isihloko 4. Kodwa uzibisela uNkulunkulu enzawo yena amakhosi yami. Angeke siyifunde, ngakufundela. Johane wokuqala isihloko 4. Hallelujah. Johane kanye makusindolole. Mana wale ngamfuna kusongela nini. Ngingamkhulika labanye bazalwane. Bambuza nisi. Sekwashona phi? Lenzaba Kristu Jesu. Now ufunda nje la uNkulunkulu akhuluma ngethando laNkulunkulu. Lesahluko nje sikhuluma ngethando laNkulunkulu. Uyafundzela. Uzoselomunye ngelinye ilanga lengoma siyashona phi. Owazi lo mzane wayena ingoma lenzaba yakhe sahluko ngoba afuna sathi ukuthanda ukukhumbula. Angibathi umsayikhumbula indaba nabasayikhumbula sitayihlelela nabo ke isilenzaba. 1 John 4 says love the Lord and love one another too. 1 John 4 says love the Lord and love one another too. 1 John 4 says love the Lord and love one another too. 1 John 4 says love the Lord and love one another too. 1 John
nabantu. Ngoba ikhasini nasona ukuthi umthande uzobe hey bani ngiyamthanda. Memongela la empilweni yakho. Ngothando into lehlukile. Ngikwemongela la empilweni yakho. Noma songasangihambise kahle. Kodwa ngikwemongele. Jesu kuphela lonethando. Lolunga njinji. Bebangibale bambasinabo agape love nabo banibani ofilio bobanibani kuningi nje. Amla Jesu lwenza ngisho le agape. Lokuthiwa i-unconditional love. Alunasimo. Alithandi ngoba luthanda noma loluthando la Jesu Kristu. Lolo kuthiwa i-agape. Ingakho singalona ukuthi thina nawe sibe nalo. Mfundela verse 20 khona ngale. Lesahluko 4 uthi ubuyele emuva nje. Lesahluko 4 verse 20 ngale la siqale khona. 70 apostoli. Ngakho singeke thine siyekele ukukhuluma ngaloko lesikubonile nalesikuvile. Asina angawuyekela sengisho nje. Manje Petro bekhulumela ukuthi bona nebapostoli but mina angawuyekela ukukhuluma ngaloko lekubonile lekuvile ngaKristu lemadiko. Empilweni yami kube nguye kubuse yena. Hallelujah. Empilweni yami kubuse Kristu. Noma nginambile noma ngisusi noma ngiyadla noma ngisona noma njalo kubuse Kristu. Ngagula noma nje lokuningi lokwedela weKristu. Asinawuyekela phela. Ngakho singeke thine siyekele ukukhuluma ngaloko lesikubonile nalesikuvile. Ubonene ngaKristu. Yini nangasodle sokhuluma ngaJesu Kristu. Yini lephatheka kwaleyadiko lokho akukhomba yena wakubonisa yona. Lona sipho ngayo. Lenga sama abantu bakhuluma bathi ngaJesu siyabona lokho kungenta ukuthi mina ngingavumi ukuthi akhulume kabi. Ngikho na ungathi usikwendeleni kudoda akukhuluma. Ngoba shosa umathi yena lo Kristu phela vele ukhuluma nemfloka manje. Kuma sibonela sivile. Yaphatheka ngaKristu Jesu. Le mpilo yami nje niyibona. Iphatheka nguye manje. Lophila nje lendiko. Nguye Kristu. Ngoba ngiyatiti impila ngengizise kodwa lethi ngene. Wangena ngaphila. Wangena Kristu. Ngambona imihla ngemihla namhla solo ngiyambona. Nana angifundise khona kulwa ngelibito lakhe. Yathi khona bezona lesikhathi impilo ufuna siyilwe ngethando ungalwi. Bese kunaso ulwe ngoba lesimo